Da ste ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje. U ovoj epizodi pravit ćemo, sad sam malo da smanjim, pravit ćemo oklop. Znači, sekund samo da uzmemo. Znači, napravit ćemo metalni oklop. Nadam se da ste pogledali prošlu epizodu. I čizmice. Ok. Treba ovo. Ovako. Ok, ostavit ću ova dva metala ovdje, ove strele tu. I da, sada ćemo krenuti u kopanje. Imam po meni, mislim, sve. Uskoro sam... Ok, dobro, ajde. Ovdje je ona mala rupa, a evo ga ovdje ravin. Ne znam da li da napravim merdevine do dole ili... Ali ja mislim da bi za sada mogli i ovako da silazimo, a kasnije bi mogli da pravimo i merdevine. Ok, eno tamo ima metal, to jest ovdje, sad ću... Kupit ću ovog ovdje malo metala, pa ćemo krenuti... Dobro, vidite zašto sam sada stavio oklop. Da bih malo teže poginuo. Evo ugalj, taman. Mi je on malo trebao. Znate da kada se ugalj nađe, to ima puno gomila. Onaj snimak, to je treća epizoda, je ispod 20 minuta. Ova epizoda će ispod... je pećina neka ovdje, vjerovatno. U pećine još uvijek neće idemo, pošto još uvijek nismo spremni za pećine, pošto nam treba metalni mač, na primjer. Imam ovdje odmah metala, ali nema veze, pošto mi trenutno samo malo nam treba metala. Ok, imamo, imamo i ovdje već metal, tako... ne. Dobro, nismo umrli. Stvarno sam glasno pojačao, ne znam ko je stvarno ovo toliko pojačava. Ajde umjesto ove koža, ona mi trenutno ne treba. Eno tamo, znate da mi nastavljamo metal. Dobro, ajde uzet ću ovaj ovdje ugalj. Malo, neću mnogo, pošto kad već imam. Dobro što lava neće još da ide. Ima tamo još metala. I tamo još metala. Ajde ja ću da idem... Ok. Ok, imamo još 4 metala. Ok, čekajte sekund, samo ovdje, malo spustit ću se ovdje da bih stavio ovako.
Ok, uzet ću i ovaj ovdje malo ugalj. Kada malo bolje razmislim, imamo super početak. To mi je veoma drago. Ok, imamo, da vidimo, koliko ima 5 metala i ima 20 i nešto uglja. Ok, ovdje imamo još uvijek mnogo. Ok, dobro, imam ja još uvijek krampova. Prošloj epizodi. Ok, sada stvarno već počinje, treba nam kamen da se časkom popremo, prespavamo i vjerojatno ćemo se vratiti. Sekund. Ok, ovako. Ok, znači treba će nam još. Moramo još barem 10-ak da uzmemo. Ok, ovo će biti dovoljno. Mislim da ćemo sljedećeg dana, to mislim u Minecraftu. Ok, imamo ovdje. Evo taman mjesec je izašao. Ok, ajde ovdje da uđemo, sekundu samo i... Ups, dobro, ajde man da ostavimo ovdje i jedan ugalj, bilo bi dovoljno. Ok, ajde ovako, trenutno ostavit ću ovo i ovako ostavit ću i ugalj. Ok, imamo za sada, ako uzmemo u obzir da je ovo sam početak, to je 4. epizoda, mislim da je 4. epizoda, imamo mnogo uglja, kao da smo u, pa ne znam, u 10. ali nismo. Eto, kad čovjek ima sreće. Znači, epizoda neće biti nešto preterano duga. Rekao sam vam zašto. Zbog toga što im treba po 7-8 godina da sve se to lijepo uploaduje na internet, što je veoma zamorno čekati. Rekao sam vam da sam imao nekoliko, nije nekoliko, nego mnogo problema oko jedne epizode, to je čak i previše problema. Ok, hajde, čekaj, to je vjerovatno trava samo. Ok. Ok, nećemo više trošiti ovaj metalni kramp. Hajdemo, op, evo ga dalje. Imamo ovdje dosta uglja, tako ćemo početi odavde. Pošto uglj nam trenutno, dobro, ne treba nam baš mnogo, ali ajde ovako, počet ću i ovu ovdje pećinicu da istražujem. Vidim, ovdje ima ova lava, kako se zove već. Ajde, uzet ću i ove pečerke, ako nađem, ako ne iđem. Ako ne iđem negde na... Ja rekao, već pade mrak, ono, samo mračna rupa. Ok, ajde ovako. I da, evo ga. Imam ovdje. Ovo je neka veća izgleda pećina. Tako da neću sve da istražujem, već samo... Dajte sekundu samo. Sekundu samo moram nešto
Uvijek se tako zablokira. Aha. Čuo sam sad jedan strašan zvuk koji vi vjerovatno nećete da čujete, ali ozbiljno napišite u komentare da li vi čujete sve što ja čujem, pošto ja mislim da ne ide to tako. Pogledat ću kako to mogu da popravim, ako je pokvareno. Šalim se bre. Pošto mi ove slušalice baš i ne rade ekstra, mislim, pod tim da nisu među najboljim slušalicama ikad. One imaju... još samo malo i moći ćemo... eno ima tamo malo metala kojeg ću ja pokušati da dovatim. Aha, eno ga. Evo ga, okej. Ajde ovako. Ja ću sada da krenem, pošto da krenem polako ja da se vratim na kući. I tu ću da završim epizodu. Ako ste sad čuli nešto, to je ušao moj otac. I sačekaj sekundu samo da završim. Evo, vratit ćemo se samo do kuće i tu ćemo odjaviti epizodu. Nema dovoljno metala. Nemam trenutno dovoljno metala za kamena. Sekund samo da uzmem. Ovako. Evo ga. Evo. Pa to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Ćao!